Agsinatan, Henry. Ha? Ni, apay ngay. Anyat basol ko. Awan mo't madingay naramid ko, Diana. Basta agsinatan. Karikan niya. Ngamawang matungtong palam akarim. Anya man day tanaya. Kunam, sinaamon dya sawam, tasya kun ti den naam. Kunam, pumanaw kan ija balayo, tagawid kan dito'y dagus ko. Ngamaging kayta, di mo maramid day ta akarim. Pampanunutok mo't nga ro dagiti anak ko. Mala, itad kun ti wayawayam Henry, agsinatan. Iso mo ladi mo mapanawan ti pamilyam. Awan kayang patagkukan ka. Ala, pumanaw kan dito'y dagus ko. Agawid kan, agsinatan. Saan Amom mo't nga inayat kan iti hustaw. Di na kumamot sinaan Agpili ka nga rod. Sinaam di asawam, katsakon ti den naam, wenno agsinatan. Sige. Nakasaganak amang talikod iti pamilyak para kin ka, Diana. Kasta ti kinapatag mo kanyak. Sigurado ka? Win. Mangal alaak lang amin iti timing. Ngam dayto siguron ti panawin. Agiyaman na, Henry. Talaga kaya manapatagakan ka. I love you. I love you mo't Diana. Tsak kaya't nagsinata. So atong palak amin na pagayatam. Apay dagit na akaw, Henry. Sa dino ti papanang. At ta seminar adar ayak, Jolie. Kit na mabayaganak iti lugar a papanak. Anya, kalaat sa dayta a seminar Apay nga ita lang nga ibagam. O, ta kay bagbagada la iti opisina itay. Isa sikan ti makaammo ka iti ubing. Di mo ko mabaybayan ita. Ay, pangasim, Henry. Di ka agaramid iti istorya. Sa bali tagparparik na kanya. Dinaam ka din ti babae. Pangasim, Julie. Awan panawan ko amakidinis ko tirikan ka. Sardang anak. Ibagam nga minin ti agpaiso. Dinaamon ti babae man niya. Makaammo ka no niya ti panunutan. Di ka kadimaasyan kadagiti anak ta. Babasit da pailaang, Henry. Pangasim, no naumakan kanyak, ipagpagapumla kuman kadagiti anak ta. Di mo kumapanawan dagiti uping. Pangasim. Ba't anak na? Seminar ti papanak. Saan man natila pampanunutan? Alan, naglisi ka. Di nagdisturbon nga agimpakay tanay at trasadon ti oras. Awan ni Henry dito idami. Henry? Awanan ti dakkel abag na dito silet mi. Pimanaw ka din ti asawa ka. Henry! Nasipnat dito salas. Ti silaw. Awan tao dito salas. Henry! Sa tinutayan mo! Hello, Julie anak ko. Nakaawag ka mat? Nanang, pangasiyo. Umay kayo kumapay lang dito'y balay. Takasapulan kayo. Apay? Umayo kumapay ka doon dagiti apo ko yung tada na patid apapanak. Itaka din anak ko. Nanang, orayan kayo. Bye. Bye anak ko. Sige, tagrubuat akon. Adda ako anak ko. Kumusta nga itinapanam? Talaga nga ulbod tiawanan bain na Henry nanang. Saan apod nung adda seminar na iti sa bali a lugar? Anya, kahit napanan na nga rod ngay, nakalive ka no nanang. Ang parparik na kanyak. Kadwa na ti babae na itaka nito. No kasta. Pudno nga adda kabit di asawam, anak ko. Nabayagan nanang. Ikakla iti gundawi ngagbalbaliw. Ngam talaga adinan masinaan ti babae na. Anyan, di nala pinanunot dagiti dua nga anak yo. Wan nga rod nanang. Ti
ti awanan bain a lalaki. Amom Henry, honey. Nakaragragsakak. Ay na, siyak siguro ti karagsakan a babae dito'y rabaw ti daga. Ngamin, siyak ti pinilim. Kaputa ay ayatin ka unay-unay, Diana. Hagyaman na ka talaga. Promise, pagserbiyan ka. Ilutwan, ilabaan, kan talagang asikasuan ka, Henry. Agyamanak, Diana. Ikarik mo adi kanto panawan apolos. Anya ti kayat asawon daytoy, Diana. Asino man anjay lalaki nga insangput mo dito'y dagus mao. Anya kayo mo dun? Nagsasao kayo. Kaslag susukat mo ti lalaki iti biyag ko mo. Katkasta mo ta talaga. Saan la aday jay alalaki ti insangput mo dito'y dagus mao. At dapay dagitay imuna iday. Agtal na kay man. Inton mangag na kayo ni Henry. Baraw, dayjay a Henry. Saan? Pamilyado. Adda asawa na. Adda duwang anak na. Ngamdinan kayat ida. Anya, dinan kayat ida wano inagaw mo kadakwada. Sana pud no dayta. Pagpatpatayan naktupay ni Henry. Siyak kano ti love na. Iso asyak ti pinili na. Oray ko mano baro ti pakirelasyon Pilyem ko mamot ti pakirelasyon Kita magtayawan sabit na. Pagan anom ti baro nulusok mo ti bulsana. Awan serbina tatang. Anya, Dakkel ti sweldo ni Henry iti kumpanya pagtrab-trabahuan na. Maitid na amin nakasapulak. Sa anak nga agrigat no iso ti kadwak tatang. Pinadas kon tinakidan na iti baro nga maagbisinak mo. Mapukaw gayam ti ayat awan mayawat na kwarta. ay, jak amaw ka. Bimababaian ka kasta ti aramid mo. Apay di ka mabutang iti kasta nga aramidam. Anya kumat kabutang ko. Agay ayatak laeng mo. Ayan dagiti ubing nanang. Madakan, nakaturugdan. Nabartag ka, Julie. Pasensya kayo, nanang. Pangliw-liwag ko lang ti parikot ko daytoy. Gapoy ti panang lipot ti asawa kanya. Awa na mo ka nagkurangan ka nagbasulak. Nga mapaya, naaramid na tigas jay kanya, nanang. Wala, umay katalabaran ka anak ko. Sana nasaya at ikas tangar aramidem. Di ka agbarbartag Tamangan no anya ti mapasamakan ka anak ko. Di kay madanagan nanang. Ita lang dito. Padasag ko malang no makalipat Ngam saan man gayam. Malagip ko matlat na tinaramid ti asawa. Ala, husto na ko. Dagiti anak mo ti panunutem. Patib kerem ko mati pakinakam mo. Adda dagiti anak mo amang namnamaken ka. Nagsweldo kan, honey. Wan, honey. Yig mo amin ti sweldom kanyak. Jak kayat nga dama pa ni ti sigod nga asawam Ha? Siyak itan ti asawam, Henry. Iso siyak nga rudlaeng ti pang tadami ti sweldom. Naawatam. Ha? Sige. Adto iti sweldo, Diana. Pare, talaga ka di adimon subyan ti pamilyam. Kaasi dagiti anak mo. Jakon ay ayatan ti asawak pare. Dagiti kuman anak mo at ipanunutam, pare. Babasid na pa Mabalin ka di pare. Di nakpakibiyangan iti kahit kong aramidan. Jak mat pakibibiyangan ti biyag mo. Uray pa ya. Isungarod nga ibagbagak ti gaston. Ta nagdala anak mo ti gasta. Narigat, pare. Sa balit ti sitwasyon mo, iti sitwasyon ko pare. Naragsakak iti ti sidong ni Diana. Adaken ko na ti sapsapulak iti asawa, adi na maipaay kanyak.
Naggapwam manan anak ko. Kanayon kamutin arumwar dito'y balay. Napan ko impag na ti daddo maapapeles ko, nanang. Papeles paraan niya. Papeles ko para abroad. Ag-abroad ak. Tapno maipaay ko ti masapsapol dagiti anak ko. Apay, talaga ka di asaanan amang mangtad di asawam iti para kadagiti ubing. Saanan, nanang? Isong agtrabaho ak. Tapno mabiyag ko dagiti anak ko. Honey, rumwarak man. Adda papanan mi kadagiti gagayem ko. Papanan nyo manan. Inal daw latan na rumor ka, hanay. Maboring ak nga ron dito'y dagusta. Awan mo't araramidak. Iso nga galiwaksay kami man kadagiti gagayem ko. Agkay-kaybi kami. Iso nga ikan nakiti kwarta ka, Henry. Ha? Di mo't intad kundi sweldokan ka, hanay. Kurang dayjay. Imposible nga wan iduldulin mo. Ha? Alan ikan na kun. Ang mga numabitin ti kwarta. Kababain kadagiti kakadwak. Alam nga rin to'y ATM. Tamang irwar kanto ni ti kwartan. Ay, thank you, honey. Nagsingpet ka talaga. Ay, naparabor kang asawa. Hello, nanang. Kumusta dagiti ubing? Nasaya at da anak ko. Nagrarawot da. Iso naglulukmog da. Anya? Ala, ano sanyo abantayan ida? Tanaimbag tulan dumakkel da, nanang. Wan anak ko. Ngam ka ano nga iti bakasyon mo? Umadanin, nanang. Kailiw kayo nga rodan. Ala nga road. Urayan may ti panagbakasyon mo, anak ko. Henry, masansanan ti panaguyag mo Di mo lagim imbag day tanga uyakan. Wan nga ron. Tsak man na mo. Nagtumarak matan nga madalat tamat. Masikuranak pa ikit din ang makadangdang iti panaguyag mo. Mapukaw to mala siguro na ito, honey. Nalamak namin. Gagangay lang ang uyak na ito, Diana, doble man ti ulas ko. Malaminak. Diana. Apay aya, Henry. Malaminak. Nabarak. Ang malaminak. Anya? Ala. Ay, nabara ka mangagpayso. Nayunam ti ulas ko. Malaminak ka talaga. Ay sus, anyat mapaspasamak kan ngay. Apay akasta ka matun, Henry. Apay ngay na yapan nak Diana. Anya taramidak dito dagusmaw. Kuyo gandak, ipa-check up tayo ni Henry. Agsakit matun. Amang ano makonfine. Ay, jak kaya tagbantay sa ospital. Da kayo timang bantay kan kuana no kaskasano. Anya? Apay anyat sakit na aya. Tsaka mo kanayon mga fever. Manon nga aldaw asan na nakatrabaho. Sayang ta aldaw na. Malang arod. Robwata Mountain tayo pa-check up. Anyat resulta na iti laboratories ko, Diana. Hoy, kasanuan na pasamak ti kastoy. Umuna pa ila check up mo. Kanser adagusan. Ha? Ada ka no liver cancer mo. Anya? Kasano day tangay? Sigurado asan ka na makatrabaho. Kan masapul nga agagas kan. Ano sanak nga rod nga si Kasuan, Diana? Dapat check nga gimbagak tumatlahan. Ay, kasano nga tada ito yan. Sapay tumanex dagiti gagayam ko. Adda ka no papanan may. Ay kat di kan mapan takas to ikat nga raw ti kasasaad ni Henry. Sayang day ja agundaway tatang. Ilibredak ka no amapan agtor. Sayang ano jak mapan? Isa da kayo pala timang bantay ka ni Henry dito ospital. Anya? Di mo lang may tantanday tapag namaon. Saan nga rod mabalin? Basta mapanak, bantayan nyo ni Henry.
Ilanak man iti danom Diana. Makain inumak. Ay, anyamot dun. Katugtugaw ko pala nga gibaon ka manon, Henry. Pasensya ka. Sana bale. Tano agimbaga. Sakto matibaw na. Pag ginananak mo't kalkalpas ko lang naglaba kan naginaw. Madamdamag luto ak tumanan iti kanamon. Tadya agas mo. Kaano ay nga gimbag ka? Mabitin. Basitla pa naganosan. Unay mo't ti kastoy. Makabanog mo't. Ano samta asawam, Diana? Di ka grunrunaw. Takasta talaga tibiyag ti agasawa. Ag tinulong iti riga at kan ginawa. Makabanog mga rod. Kan may saan ko mga asawa ni Henry? Ha? Kabit naklaang mo't. Ni Julie, ti asawa na. Saan na siya? Kumusta kayo, nanang? Ay na, nagdadakkelan dagito'y anak ko. Kailiw kayon. Kailiw da ka matuna yan, nanang. Nagpardas nga ron ti panagdakkel da anak ko. Nanang, di ka nagsubli dyan abroad, please. Saan ang mabalin, anak? Tani, di kay pa'y nakalpas iti kolehiyo. Inton nakaturpos kayon, sa akto ag for good. Ano san tayo pa'y lati agiin na dayowan? Saan na bale? Napardas nga aglabas ti tawan. Basta lalaingan nyo ti panagadalyo. Agiskwela kayo ang naimbag. Taday tala ti mabalin ko nga ipatawid kada kayo, anak ko. Apay ayim impakim na kita kamus ko, Diana. Wan, tay sublikan iti asawam, Henry. Anya? Ay, nakaamiris akon, Henry. Saan gayam arumbang tararamidon ta? Saan anasaya at ti panangagaw ko kan kay ti pamilyam? Nang runa kat ad anak mo. Kasapulan da kadag iti anak mo, Henry. Apay kastamot ang tibagbagam. Kaya't kung tagbalbaliw, ti mga barwanan, isong agsinatan, isublikan iti asawam, tama siya nakadag iti anak mo. Di na kumamat sinaan, Diana. At na nagkinarian tasan ka di. Adi tanto aksina. Wan, ngamjak kaya't tagnanayon ng agbasol. Iso nga isublikan iti pamilyam. Itataawanan pa kay ranudam kan kuana. Itatamasakitan. Isublimaw ni ti asawa na. Di kay kagyaman ta nakaamiris ako ni ti basol ngar aramidek. Diana. Pudnomot, basol tar aramiden mi sanaya. Nakaamiris ak nga rudon. Ala Angam ti salud-saud. Maawat pa ingat ti asawa na. Maawat na siguro. Siyak ti makamo iti dayta. Naimbag ta naranak ti panagbakasyon mo, Julie. Isublikon ti asawam kan ka, ta naka-Ameris akon. Kapasensya kan nun aramid ko ti kasya ti kalabas. Kat sapay la kuma, ta mapakawan mo ti asawam. Tatang, kumusta kayon? Kailiw da kayon? Apay ngayon nagkutong kayo matan. Anak ko, pagkawanan da ko ma. Nagbasulak ka na kayo iti inayo. Sige, saan akon nga agbayag? Mapana kon. Nanang, pakawanan nyo kuman ni tatang. Kaasimet, agsakit gaya man. No siya klamay sa. Awanen planok ang mga watmanan kan kuana. Ngam ipagpagapok kada kayo nga anak ko. Amok ang nabayagan a kailiw yu ti amayo. Iso sige. Awaten tayo manan dito'y balay. Agyaman ak nanang. Sana bale, saan mi abaybayan ni tatang? Asikasuan mi bayat ti kadam tumanan ija abroad. Kasinsin ayo pailaan ka ni Henry. Ang madadagusan kasukat na. Asino manan jay lalaking ensang putmaw, Diana? Kenobyok baro ni Fernan.
Oray lumakayan abaro, at least may kasarnak dayjay. Kan napintas ti trabaho na. Ay, jak ammo kan ka. Nagbiit ti pa nagsapul mo iti kasukat ni Henry. Agsagana kayo kay data iti mabiit ikasarnak kanon ni Fernan. Nakaamamwam ken ko ana. Nabayagan nga agar-aram ni Fernan kanyak. Jaklay nakaklon tada ka nga ron ni Henry edi. Anya, May mayat nga dayo ni Fernan tabaro, tatang. May ikasarnak. Agsubli ang manen iji abroad, Henry. Mabati kayo dito'y balay kadag iti ubing. agyaman na kiti panangawat mo man ang kanyak, Julie. Jak tumaumang agkid-kid daw iti pamakawan kan ka. Ipatpatag ka unay nga asawa. Nagbaso la. Nagkurang ka na kayo. Kat bigbigak na ita akang malik. Ala, agpaimbag ka. Tapno makaden nampay itinapaot dagiti anak mo. Kas nakita mat, kas taunay nga iliwdakan ka. Pat-pat ganda kalata nga uray kas iti inaramid mo. Di ka pulos dinadaal ka dakwada. Ipagpagapok ka dagiti anak ta. Iso nga inawat ka manan. Tano siya klaang. Awanen planok ang mangawat manen kan ka. Takasakitanen iti amin anasakit tinaramid mo. Ngampatpat gagdagiti anak ko. Jak kayat alabsingan ti kayat da ama pasamak. Agyaman ak, Julie. Nagtanok ka nga ina kan asawa. Agyamanak Fernan. Ay na, natungpalan tinabayag nga inararapaap ko. Ti may ikasar. Agyaman ak matata, kinayat nak Diana. Nakaragragsaka ka talaga. Mapadasak mo't lang ang tagbalin nga original. Saan na nakabit lang. Ngamin, ingkasar na kun. Narabian ka man na asimang put Fernan. Nagkapwam aya. Apay aya, apakibiyangam amin na kita. Saan nga amin na banag kat pakibiyangam, Diana? Ah, ni. Apay kasta ti pa nagsaom. Ay na, talaga kastoy ko. Ada tsimpo ngagbali ti panagsaok. Ada tsimpo ang malalaki. Ada tsimpo mat apamaklaan. Anya? Silahis ka? Kasta ka di? Tumpak. Apay, ada reklamom. No agreklamo ka, nawaya tiri daw apang naama pumanaw. Huh? Fernan? Auntie Mare, ada kumadawat nga pabor kanyayo. Anya day tate sa balasang ko. Amok nga nasingpat ka. Agpada kayo iti dadi angkal ko nga asawam nga nasingpat. Iso nga amok nga maawatan nak ante kan. Siyempre, mapatganak siguro. Anya day taya. Kwa, tangay na bayagak matan nga makiiyan kanyayo ante. Kathanak matan nga sabsabali kanyayon. Kasla anak dak matan, diba? Un ate sa. Adda nga minjay na ibaga idi ni angkal idi na biyag pailaang. Ano kayat ko kano ti agi patakder iti balay konto kat mabalin ka numat itabakante nga pa sa tilo-tiyo. Ay katuan awan problema dita. Ngamapay, addan aya pagbalay mo. Owen ante, addan. Tajay boyfriend ko ti bahala ita. Anya, Iso nga no mayat kayo nga ito ti pagpatakdaran me, rugian men. panagkunak. Nasaysaya at no agkasar kayo pa'y nga umuna, Tessa. Ay, maudi ka no mati kasar ante. Ay pasensya kan balasang ko Saan ko maamasasair tiriknam? Ngamjak mapatgantikid daw mo. Aging gaadi kay pa'y nagkasar itinopyo. Ay, sige nga rod ante. Ayos lang matkit di. Apay ngamin nga ipilit mo nga ijay ti pagipatakderan tayo ti balay. Kat awan mo dagam ijay, Tessa.
Ada nga ro di imbaga ni angkal ko idinabiyag pa lang. Mabalin ka no te agipatakder ijay no kayat ko. Ngam ko namat di asawa na nga ang kasarta pa ka no. Bay-bay amon no di na kayat. At damat ka din nakita kalute. Marang matawaran pa na jay. Ayan na nga data nga banda. Dito yung matla lugar. 5 minutos ti mapagna manipo di balayo ka dantim. Ay, mayat nga rod at asidag matlaang. Karubatan tumatlaang ni antek. Ay na, napintas to siguro ti pagbalinan ti mar-aramid a balayo, Maritesa. Ay, wala mare. To istores. Kusina kan salas ije baba. Kat pasigmat nga kwarto ije nga to. Kan pa ikak to iti teres na. Ay, wow! Nagpintasan. Ay, naimbag ka pa eh. At danton balayo kinila kayo mo. Naimbag ata ni Alfonso tinatumpungak. Tano sa bali lang, Baka mangurkurang sakpay lang aging ganatad ta. Naimbag ka pa eh. Da kayon ton ti kapintasan iti balay dito'y lugar tayo. Hanmat. Ay, bagbaga pakit din nila kaya ko nga pa ikan na kano iti swimming pool nga. Hanan ko nak tagastos lang. Aya, apay, anya trabaho nila kayo mo. Hindi iti komporme. Aya, ay na, nakaapapal ka, Mare. Napintasan ti biyag mo. Saan kan ang makipurpurdiya akas kada kani? Ay na, si kamat, gagangay na Katagbiro kamat ngamin itibak ng atap no pumentas matibiyag mo nga kaslakan niya. Ay na, baybay aman tabak nang. Uray saan abak nang, basta na singpet kuma. Kan ayaten nak aginggat inggana. Ay sus, praktikal ang tibiyag tadtan. Urahan mo nga ayatan basta big time. Aklo nam kay din. Mapraktis mat ni ayat o no masursuro nga kunada. Tesahani, mapanakaon. Ay, agananad ka, hane. Agan-anad ka mo, tani. Kat kano ka manan nga ag-awid ngay. Ito no may alawas manin, Aywan, ginatang ko amilin na materialis ti mararamid a balayta. Ilutwam to nagiti trabador, wan. Sure, hane. Kan, at iti alawas mo. Ay, na. Thank you, Alfonso. Honey, I love you. I love you too, Tessa asawa. Magdamagak manen, Tessa. Kaano ti plano yu apa nagkasar iti nobyong balasang ko? Balay nga rod ka no, ti ununaan may nga ramidan, ante. Sumarunon to data kasar. Uray saan ngayong grande, Uray simple laeng. Ha? Anyat serbim nga kasar nga no simple laang. May mayat ano yung grande tap no hape. Kan may mayat no ada balay me. Numalpas te kasar me. Tap no lumasin kami nga dagdagusan. Ay uwan, hangkayon nga aglutluton niyan te taag pa dilibra kay ti kanan tayo. Kakaiso na nga ini kanak de boyfriend ko iti kwarta. Iso nga agpa-deliver tayo man iti kanan tayo. Hangkayon nga aglutluton niya. Ay katala, makaambo ka balasang ko. Lumabasak pa eh, Maritesa. Ne, papanamanan nga mare. Kat as usual inakmanan makitangdan nga agdalos. Ay, naimbag lakit din ta. Nag-retire ako niti kasta nga trabaho. Uwan nga rod, naimbag ka pa eh. Nakabanikas ka laangan dito yung paraangan nyo. Or-orayak nga min jay impa-deliver ko nga makan. Iso ti ipakan ko kadagi jay trabaho. Kanan may matanakan ni antek. Ante, urnungan nyo amin nga murang tayo ta umay aglaba ni Mariang. Apay. Katangda na ka. Hanga kayat gamin na Alfonso nga agbanban nugak. Iso nga ipalabak man nagidya murang tayo. Anya? Kakaiso na nga dahin tadya boyfriend ko nga pagtangdan ko nga aglaba. Saan mo't anarigat at trabaho ti aglaba balasang ko? Imbes apanangdan mo, urnungan Ay na ante, amok tar aramida. Iso nga handak man nga isursuro. Anya pa ilang ti urno nga kaya katadamatan balay me ni Alfonso.
Kati agbalin nga anak yun to Isa ganaan nyo. Nila kay kun ti makamuitan. Iso ti agurno nga haan nga siyak. Anyat serbite itad na nga kwarta kanyak ngay no hang ko nga gastusan. Parparigatak din ti bagbagi kaon. Ante, tangay na alpas matanti balay me kani Alfonso. Agihan kami ijayan. Panawan na ko, Tessa. Hanga bale, ante, ta si daglang mati balay yung manipod ijay. Kan, haan yung matgamin nga kayat idi nga ito ti pagpatakdaran may ti balay. Ha? Ngamahan nga balin. Baka pampanunutan niyo nga maditinakam ko. Haan, ante. Ti punto, kat nasaysaya at no agkasar kayo pa'y ko mga umuna. Uwan, ante. Sumaruno nga ro dita nga mapasamakan. Sapay masikukan. Kati somat. Igidan mento na dya kasarno pabunyagan mi dato ipas ngay ko nga ubiyang. Naimbag nga oras mo tisa. Naidakil mo tachamon. Uwan leta, dandan ni ak ngamin ng ag-anak. Ay, iso mailagayam. Ay wan, umaya man naglakoy dinateng. Mangkita kan itigatangam. Agdudumaan nateng tuy karga ti basket kaw. Adda pang pakbet. Adda pa'y bukal ti kardis di taken da dumapay. Ay, pasensya kan letang ijay grocery ijay mall ti paggatgatang ako ni tinatang. Ha? May maya mala na ito ya, tapris ko. Kan nalalakapay. Ay, haan, may maya ti ijay mall. Tamas presentable nga paggatangan ni ijay. Kan sigurado nga napintas tila ko da ijay. Nalatak nga mall ko naman. Iso nga sigurado nga quality amin nga lako da ijay. Ha? Iso nga pasensya kanya, leta. Hanak nga gumatang itilakom. Hello, Maritesa. Umayak man naglako. Ni, aglaklako ka matan, Lloyda. Wen, tani, awan mo't pakipurdiyaanan. Iso nga aglako-lako akman kitdi. Anya nga'y matdagita lakom. Agduduma. Adda sabon, kartib, sagaysay, kun adda gayam paypay. Di mo't mahilig kang agpaypay. Apag iso, tay paboritong akulor daytoy, violet. Bagbagay mo daytoy apaypay. Ay, hanak kon ngagpay-pay-pay. Ha? Ada nga minan aircon me. Iso nga hanak kon ngagpay-pay-pay. Anya? Kat usaram ano kasi jay arumwar ka? Ay, damat portable fan nga usarak no kasya nga rumwarak. Ha? Ay, talagaan na upgrade amin na gamit mo na, Tessa. Hanga pa nagpalastog ta, hang ko nga ugalit agpalpalangguad. Ngam, ay, hamat gamin nga maliklik anti pa nagbaknang ko. Ha? Dahito nga rod wall clock di gatanga mo. Hanak nga agpalpalastog, kunak manan ngam kagat-gatang ko itirilok. Iso nga hang ko ang kasapulan data. Agbalor ititin kay dati rilok. Dati man niya kedam. Wow! Nagpintas mat dayta arilon? Ay, embag ka pa eh. Talaga aswertem ta nakatumpong ka iti big time nga asawa. Ado ate agkras kanya na. Kanila kay ko. Ado dagiti agkamkamat kanya na. Ngam siyak ti type na. Siyak ti pinili na. Ta siyak kano lang ti love na. Ay na, nag-cute ti anak mo, Tessa. Nan, ubag man man. Ay, Hana! Agat lingat ka! Kadigdigos ta anak ko, ubam kay tin. Yung kapay matagdigos Ay, Baka nga may naguyak, no, makalang abi tinabang ah? Si kamot. Sa anak mo't anabang Naglingot labas si. Kanhan mo nga iyas asidig tangiwat mo itaro pati anak ko, Masang awam. Hangkan samat nga nagtutbras. Ay, una yun. Ala, yung kagdigos kit din. No, kayat mo nga maubat anak ko, agdigos kapay niya. Pasensya ka na, hanak nga agin aarte ngam para iti anak ko ti pampanunota. Uy, Tessa! Umay ka gumatang iti lako! Ni, Leta! Adamatan pwesto mitiwagwagan ito'y sentro. O no, makitang tangdan ka laang.
Sales lady kay toy. Abangan, di ni kabagis ko lang ito ng sinublat ko. Di na mangamin kaya atay. Umay kagpili ni tibado ti ubeng. Adutin nyo arrival abado ti maladaga di toy. Igatangam dyan na mo. Ay, hangko nga pagbadoan iti wagwag dyan anak ko leta. Ni, napintas mo dagiti lakok. Brand new pa dagita daduma ah. At dapat tag-price da na kita. Labam la dagita. Anan, brand new te, pabado kay dyan anak ko. Baka nga may nag-allergy no, wagwag te ibado na. Kalabam, ha? Oray malabaan data, wagwag lagta. Ha? Sige, mapanakuntaan eh. Baka agsangsangitan dyan ako ngayon, batik ka niya antek. Grabe nga ro tinagbaliwan da di agayim ko. Manipod na ki asaway ti adda mabalin na lita. Nalabos mo day jatesa. Kunang mo ilan nakaraman nga niyan. Karugay na pa'y ka dagiti wagwagalako kon. Ay na, saan la dagiti lakom ti karugit na? Uray dagiti lakok. Liblib yan na laangan. Upgraded ngamin aminin akagawaan na. Ay, sa bagay na pintas mga minje balaynan. Pati taraon na. In-upgrade nan. Saanan nga agsidsida iti saluyot ken okra. Wano anya pa'y anatang dita. Pasig akar ni ti sidsidaan na itan. Di na mo tinasaya at amakan no kasta. Nagitinto pa'y daduma baba nang natang ti kaya da sidaan. Un nga ruda. Di pa'y agluton tapasig a-deliver dagiti taraon na. Ay, anyan. Nala, biyag na makidi da ita. Narigat na biyangan. Tila jak magustuhan, tagibasitan na dagiti lakok. Kadurman na mutan. Un nga ruda. Kunang mutlan asino akabaknangan nun. Nagbaliwan anaming pinsan jay gayim ko. Tessa, kita ba si Ter Aramidem balasang ko? Anay, makaliplipat kansan. Makaliplipat ngay bagbagay umat ante? Wan at anay, nagbalbaliw kamutan. Kunamutlan asino kan akabaknangan, Tessa. Ha? Ado ti mangibagbaga ang nagbalbaliw ka kanon. Kadurmon mo pa yun, ti makistorya kadagiti kalugaran tayo. Asino mat ngamin ti hanga madurman. Nagbabangsit da. Handa pa nga agtututbras. Kukursing da. Handa nga agdigdigus. Kita ba si ti panagsasaumbalasan ko. Sana nasaya at ti kastangar aramidem. Paglastog mo mutan ti panagduras ti biyag mo. Sana kasta nasaysaya at matlaeng no agtalinaed ka na pakumbaba. Di ka agpalpalangguad tamadi ti kasta. Ay na. Awan bibiyang ko iti ibagada. Basta siya hanak agtaktakaw. Hanak nga kupkupit. Pagrigrigatan di asawak ti kwartame. Awan matisagsagasaan mi nga sa bali nga tao. Asino kumadagita? Isudaya ti pakibagayak. No, handa nga kaya ti ugali, kaan laang. Awan bibiyang ko. Hanmat nga isuda ti mang pakpakan kanyak. Tessa, bakit? Agawid ka pa lang niya balay dantem. Dua kayo iti anak ta. Ni, apay nga pag-awidan na kay Jengay. Sumangpot kami na kita'y kakabangyak manipon abroad. Kan umay na kiti dadakal ko. Kat, anya ko mga inumay da. Mayat kay di ano ada kay toy. Tapno mamamok matisuda. Iyam amukan tumatlaeng. Awan ngamin pagturugan da. Ipausar ko ti silid ta. Tayo jay salas ti pagturugak. Anya? Akat umay ka nga ron mat ije balay da antek Datayon ti mapan ijay. Uy, sumarunwag to. Basta umuna kayo ng mapanijay. Di kay pala umay dito yung Orayam ti text ko. No mabalin yun ti umay dito balay. Mabasak itay ijay balay yo, Tessa. Kunam nga ado ti bisita yo akakabagyan ni Alfonso. Ngam awan mo't ado atao ijay. May samot la babae ti adda ijay. Padak abakot. Ni, ay, baka isunday jay na nang naante. Apay, di ka mapan ijay. Tapno maam-am mong matye katugangam. Di mun sapay nakitkita apulos. Ay, talaga nga haan
Ta ada yung mat ngamin jay lugar daan te. Kating kakitaan Ay, urayak pa'y ati text ni Alfonso. Kuna na ngamin nga urayak ti signal na no mabalin kon ti mapan ija unuhaan pa'y. Nay, apay masapul Isumat ngamin ti imbaga na kanyak. ang madlaw abak ng jay inana sika. No inana day jay Napudaw kan nalukmag a babae. Di kulor ti buok na. Kan nagado ti alahas na. Aya? Kaslamot dunya ti langana. Apay, talaga abak ng da Alfonso. Katuwan ta nakapatakder kami nga ro diti balay me ante. Kat kaano nga'y ateksan na ka ni Alfonso, wano data ti pumasyari ijay, tapno maamamok mo ti ina ti asawam. Nung ay agungat na Alfonso, awan pa'y matgamin text na no mabalin kon ti agawi di jay. Ay baybay ang tateks na. Mapantakit di, mga wita itinateng apasalubong ta ken prutas. Naimbag nga oras mo kabsat, o may kamiman. Ha? Sino kayo? Asawa ni Alfonso to'y kadwat. Kaanak ka. Di Tessa. Kan anak dato'y ubana. Ha? Asawa? Salawasaw kamat abak-bakatan. Ha? Anya nga asawa? Katno siya ti asawa ni Alfonso. Anya? Alfonso! Umay ka man ditoy! Alfonso, honey! Ibatan nak, Alfonso! Kandi mo papanawon dagidya at tao. Tasaan kami pa'y analpas. Hari, agparbang ka kuma. Anya ka kari, pimanaw dalang arudan. Apay alinuko nak, Alfonso. Hani, jak ay ayatan da dya babae. Si kati love ko. Nang nagmumad, si kati pinilik. Jaklaim pagarup amay turad mo nga aramidan ti kastoy kanyak, Alfonso. Pakawanan na kumari. Promise, sana na maulit na dyan. Si kati love ko. Si kati pakasarak. Pakawanan na kumapang-asim. Awanan ba na dyan Alfonso? Inalilaw na kante. Ay, naklaatak mo't itinaduktalak balasang ko. Jak ninamnama akastoy ti mapasamak. Kasano kami ni anak ko ngayon te? Ay, isumot laadi na ka maikasar. Tanda mo gaya masawa na. Diyan mo daramid akon. Mabayin akon nga rumarito balay. Ala, nadamag mo ti may papankin ni Tessa? Walita. Ala, asino ti mangi pagarup akastoy ti pagtungpalan ti amin. Ala, kasla jackpot dyan si ka. Kat, adapay lang at tadagijay nga agasawa ijay balayda. Adama nakapaskil ijay gate da for sale. Ilakudan jay balayda, Tessa? Balay da Alfonso ko Wan, ilako da siguro na. Ay, bak nang gayam at talaga di asawa na Alfonso. Iso ka no tinaggastos iti na di balay. Ay, isumot lagayam Ala, kaasimot ni Tessa Isong tinayaw awan. Wang nga raw. Ay na. Nagmayat ka kuman na sidir-sidirin. Kapoy ti kinalastog na itinapalabas. Saan man langan, nakasimot. Ala, baybay amon lita. Di mon sidirin. Andi nga yung takit di. Nga oray kas di timpakpakita na iti kanlabas. No kasta, nalakon jay balay da Alfonso, Tessa. Uwan Lloyda. Iso nga sa balin tagi iyan ijay. Jay nakagatangan. Ay, kat kasanon ti anak mo. Anyat ko na ni Alfonso nga Ang kupay nga nakasao. Tama ni pud idi may di asawa nakat. Hanan nga nagparparik na kanyak. Hanakon nga pinagan-ano. Kaslaan na kami nga mamoy ti anak ko. Kat,
Jayla suporta ti anak yu kumaa ti kamatang. Hangko nga rodan nga makontak ni Alfonso. Anyan. Una yan tinagtungtong palam, Tessa. Ang ala, di ka mapukawan itinamnama gayam. Panubok laday ta itibiyag mo, Mare. Agyaman na ka, Mare. Kaslak pa yung lumnad itibain kanya yun. Kababain na gadyain sawsawang ko ini kanya yun. Nagapwam, Tessa. Napanak gimatang itiba doon ni Bebe, ante. Nay, nagadumo dagita ginagatang mo. Naimbag man taad daing gatang mo. Ay, nalakala ang dagito, ante. Ta, sigunda mano amin dagitoy. Ha? Nukasta, kayat mon tiwagwag. Kapilitan ta isula ang matinalaka. Awan mat igatang ko iti brand new. Tawan mat pangalaki ti kawartak. Ay, ayun na. Tabi na ibayan na kayon ti ama ti anak mo. Kan saan na matgayam a kwarta tininted na idikan ka. Kwarta ti asawa na. Wen nga rod kababain ti pakasarsarita akid to, ante. Mababain kadagiti tattao. Karkaro dagiti inis small ko idi. Ala, pagpampanunutang dayta, balasang ko. Daytan ta ibagbagakan ka idi. Narigat agpalpalastog. Anya ngay ita, di mo ninamnama akastoy ti pagbanagan yung agina. Ngam anya nga rod, napasamakan. At daditan, iso nga aklo namun ti amin. Ay, agawit kami ni probinsya, ante. Tama ba inakid to yan? No, lumabas sa kay store. Siyak, tikit kita anda. Agsubli ako ni probinsya, ante. Iawit ko ta anak ko ijayan. Katadakan ka dayta Tano siya, okay laang mat no agnaid kayo lata dito'y balay. Kayat ko mababainak nga ron ito nga talagan. Iso nga agawit kami ni probinsya, ante. Ay naman ng Fatima, long time no see. Ita ka lang amin nga agawid manin dito'y Pilipinas. Wan nga rod, aning. Nag-awid akong makabanog matag ubra ija abroad. Awan pa usto nga ina na ijay. Ti pa nag-inanam lang ija kat oras ti pa naturog. Nagrigat. Ay na talaga narigat ti agbalin nga OFW manang. Tanapadasak mat idin tinag-abroad. Ngamjak na anusan. Iso adya akong nagrenrenew iti kontratak idi. Ay, wan adagayang problema kading. Anya day tamanang? Ay, kinagpaiso na. Nag-apa kami kanila kay ko idi napalabas. Giste nga rod sinina akon ngam nagpromise mat nga agbalbaliw ka no. Nga sulnitan na tinagkurangan na. Iso nga pinakawan ko Inikak pa iti may nga siyansa na. Apay ayamanang. Ay, ti amok, adabalay may nga sangputak manipod abroad. Taka na yun ti pauit ko iti kwarta nga pagbalay may kuma. Ngamahin na. Awan mat gayang balay nga masangputak. Anya, nangus-usaran na ngay iti kwarta manang. Imbis-bisyo na Masursuronak nga ron nga perme. Imbag atahang ko nga impawit amin nga kwartak. Urekas-kas ano katadalat tamat na iduldulin ko. Kat nasayaan tada na ilasin mo a kwarta manang. Awan nga rod Katahin na problema no yan na ti pagbalayan me. Ti pag-iyanan me. Ha? Iso nga makipakpak kasi akman kanya maning. Ay, ito kumapay tawid mo nga balay dagiti dadakkel ta ati pag-iyanan me pailangan niya. Ha? Kato naman ang awan problema iti dayta. Ngam san tayo tani saan mo't adakkel to'y balay. Wunhan nga problema data ading aning. No kayat mo papintasan tayo. Siyak ta gastos. Ha? Usaran tayo dyan duldulin ko nga kwartak nga nabuat-buat Adakan ka amanang. Tano siya, awan maikarit ko apagpatarimaan iti balay. Tani,
Amo mati ka sa saad ko. Sisyak amang isaksakad ka dagiti dua nga anak ko. Taam mo mat nga intarayan nak dagiti nakirelasyon nak. Wen, maawatak data. Iso nga rod nga tulungan ka, tamas asya na kanyam. Asino ko mga iti agtinulong nohaan nga datang agkabsat. Ne, chocolate man takan ka ng Fatima. Mabisinak nga rod, Robert. Mahan ka mata. Nagsamik. Awan hilig ko iti kasta. Itong sapay dagita yung sangput mo manipod abroad. Uwin nga rod, may ibusan. Di ka pala impadawat ka dagiti kakanakam dagita. Ay, sayang mata. At amumat nga paborito ti kastoy. No ngamin mabisbisi na kay di abroad no, kas dyan nga ang gubobrakat dahito ti pamadput ko. Kasla nga mabangbang aran no mga nakiti kastoy. Kay, kasano? Agnedan dito'y balay ti kabsat mo, Fatima? Katuwanan awan mat sa bali nga papananta. Sika ngamin, nuhan mo ko mga min nga winalwaldas dya kwarta nga impaw-pawit ko. Di ada ko mabalay tatadta. Di mo't napakawan na kung bakit. Lipatan ta ka din tinapalabas. Ta nagbalbaliw akong. Agsingsing pita kung akanayon. Unay kato'y pang Miss Universe ti pintas nan ay ang asawa kong. Ay, anak nga kay Leten, ha? Angay, taro, Ay na. Si Mangpud ka maggaya man Fatima balasang ka. Kaano pa si Mangpud ka manipod abroad? Idinapan nga lawas, Tata Amado. Ngam, awan pa sa lubong ko kanya yo, Pasensya kayon tahang ko nga nasangsang o tinaggat-gatang. Uray toothpaste la kumaano sabon kat awan nga talaga. Ay na, sa anak mo't ngagsalsaludsaw diti pasalubong. Tinapatag, nagkikita tayo manan. Ken, nakaradkad ka anak kaaway. Wan matkit dia, ngam jay daddo mangamin kat agdamag da iti pasalubong. Nga kunamlan no asinuda nga agdamdamag iti pasalubong. Kat idinag-applyak nga nag-abroad kat awam matim papabalunda kanyak nga uray peska o no tuyo la kuma. Kas lakit di nga dem padulin da kanyak nga igatang ko iti pasarabo. Ang udala siguro mo't abalasang ka. Ay han nga ang angaw lang dayja tata. Talagang agbirok da iti pasarabo. Awan kit diti babaen da. Napos kultero propada. Mala, bye-bye idan Fatima. Aywan, di mo't naggapu kay balay da aning akabsat mo. Ay awan, apay aya? At da ni aning ijay, pasyar ko ma. Ha? Wey, kurso na dam jakabsat ko tata. Wan, hindi naksamag kayat. Maikatlon da ito agundaway. Panang sarungkar ko ana. Medyo madanaganak. Ang mga nubasti din na kon. Sabagay. Nalawati dagam niya. Saan mo't unay? Sakto laeng? Gandak kalye balay mo niya. Sakto laeng? Ay, no siyak ni aning, kayat ka. Ha? Nga madamat gamin ng asawak. Sige, aramam diyak habsat ko tatulungan ka. Kayat ka nga para kanya na, tanasing pat ka nga lakay. Kanalawati dagam. Pakakitaan pa ni aning iti kasla kanyam nga ay. Swerte na kit di ata kurso na dam. Agpasalamat kit di ata, kinayat mo nga uray duwa ti anak na iti kinabalasang. Ay boy, san alapod da ita, Fatima? Ibilang ko, kas pudno nga anak dagiti anak na. Ay, mayat nga rod ano kasta. Agbagbagay kayo kanya ading ko. Ilakad nakman nga rod, Fatima. Un, tulungan ka, Tata Amado. Pa-extension ak dato balay tayo niya, aneng. Tapno lumawa. Ada nga min sumangpat nga package ko kat. Ay, awan pang kabilak. Medyo adu dagi nga package. Kat si kalat na ama nang. Si kati ag desisyon. Ta si kati akin kwarta iti maaramat. Wan ag-business akman itoy. Aglako ak iti syokulit. Kat awan mati pang kabilak iti ilakok. No kasta, ijay abroad ti pagkapuan ti ilakom at chocolate manang.
Wana, imported ti ilakaw. Padasak man tagla ko barang mayat. Ay, wan gayam. Apay awanan balak mo nga makiasawa. Ah? Awan iti panunot ko day tamanang. Uray taadan do ang anak ko. Tano makirelasyonak manan. Ang mga no isukat dakto manan. Nadidigra akon manang. Diyak kayatan ti masakit nan. Hanmat nga amin nakatmang lolo ko. Adala tamat na singpat. Kanhan man kami nga dagita gugwapo kan ubing ti pilpiliam. Diyay nataanganan ti kitaam. Diyag tawon iti 60 nga agpangato. Ta sigurado nga hanak nga isukat. Ha? Damag ko nga agar-aram kanon ni tataama do kanyam. Ah? Wan nga ron. Laklakayan mo't day dyan nga agaram-aram. Ay, han mo nga ibagbaga ti kasta. Tauray lakay ni tataama do kat nalawa di dagana. Kandakal di balay na. Ha? Padasam ka diti makirelasyon iti lakay. Tapag kumpirm ida kadang iti babaros nga nakarelasyon mo. Ay sus, kunamsa, mayat ti makirelasyon iti lakay. Nadungo ti lalakay. Ha? Anyalat sa wendag iti taon nga inulakay ti pakirelasyonak manang. Apay ngamin nga dagiti tatao ti panunutam aya. Baybay amano niya ti bagada kanyam. Hanmat nga iso ti mangpakan kanyam. Kada kayong agiin Manang. Hanmon nga paluspusan ni Tata Amado. Sayang dayjay. Nawampe asawa kakat agparmakan yan ha. May maya tilakay nga karelasyon aning. Uri agpinos tata. Agbalin kanto nga naragsak tanadungo tilakay nga karelasyon. Kankangro na ante amin. Nalawa di dagana. Apay kaslay dil mo dya kabsat mo dyan lakay nga gar-arang kinkwa na bakit? Babaan lang ka di lang, Robert. Napintas mo't na ito nga wagas ko. Tap numapan kanya tanda ito nga balay. Anya? Ay sos, chocolate man ay takan ka ng bakit? Tama bisinak manin. At siyempre, no, asawaan ni Tata Amado ni Aneng, alaan nan isudang agiin ay balay na. Kat datati agbati ito'y. Di kapilitan nga bagitan dato nga balay. Nene. Nagpaiso niya. Bili baka talaga kin ka bakit? Talaga anawido ka. Kat siyempre tsak pa'y mati ko na. Kan may sa family house may mat dato'y. O na, ni Aneng tinangi patawidan dahi ti daytoy. Ta iso ti buridag. Hang nga mabalin data. Hang nga rason data burburidak ita. Basta sugsugak nga makiasawan ka ni Tata Amado. Tapno pumanaw dan ito'y. Amaw, nga awan pan nakaikarikin ka. Talaklakayak nga dayong si ka Aneng. Ipalapal ko latta, to'y ayat ko. Parang si pawam latta. Tata Amado, awanin plano ka makiasawa. Natroma ak ngaminin kadagiti lalaki. Sa bali akadakwada Aneng. Ikaray, di kan tupaldaangan. Kat ibilang ko kaspud nung anak ko dagiti anak mo. Siyak ti tumakder nga amada. Tata Amado. Ay ayaten ka Aneng. Ala, tapanunutag pa'y anaimbag day tata. Sige. Hey, makaurayak. Uray ka sa kabayag. Tinapatag. Addaram namak, Aneng. Haan ka man mat nga kundi pa kipot si ka Aneng. Apay, nasinaw kaya nga bala sang ta kundi pangina ka pay lang. Ha? Laglagi pa mga daduwa nga anak mo. Man o tilalaki nga mga klon iti handa nga putot. Isong aklo nam kay din ni Tata Amado. Panunotam ti masakbayan dagi anak mo. Apay, maipay mo nga tate ka sa pulanda. Nawan katulong ang mamang padakal kanya da. Diyak ay ayaten ni Tata Amado manang. Masursurum to nga ayatan ay na. Han mo gamin nga kitkitaan jero pa na Jay daga na di kitam. Kan jay dakal nga balay na. Manang. Sige kay din. Aklo namon. Tani, han mo nga namnaman dato'y balay ta adun ti gastos ko ito'y. Ha? Apay ngagmulagat ka.
Mas daw ka. Family house tayo mat datoy di ba? Uwan. Ngam siyak tinang ipatawidan day dinanang kantatang manang. Ay, unfair dagi dyan nga dadakal ta. Tasi ka lang tinang tadanday ti datoy. Iso nga kamali da dyan ay naramid da. Nabingay iti husto ti tawid ta manang. Basta family house datoy. Katangay siyak tinagastos para itipan naka-repair na bagyakon. Anya? Adun ti gastos ko itoy. Pina-extension na pa yan. Isang ada sa bali nga pagyanan nyo. Sige, pumanaw kayon. Pagyanan mi nga rudan ngay, no papanawan da kamin manang. Iso nga ron nga kunak nga aklo na mo ni Tata Amado. Tado ti sanikwa na. Dakal di balay na nga pagyanan nyo. No iso ti pakiasawam. Ala, di ka nagsangit, aneng. Di ka matanagan. Taduawan pa pananyo nga agiina. Welcome kayo ija balay ko. Ijay kayong nagnaid. Saan tata? Nakababain mata. Saan tayo mat nga agayan ayat? Nga mapay nga agnaad kami ijay. Kat aklunan na kami nan. Tapno adan rasa unti pa nagnaid yo ijay balay ko. Ala na aklunan na ko. Di kay tupulos baybayan. Promise! At damat nakakita ka daaning kan lakay Amado di sentro, Fatima. Nagkuyog da ka no? Oh, aya. Kat anyat madamag ngay. Naka-holding hands damat ka no? Anya! Wow! Mayat nga roda nakasta. Nakapanunot matlaang siguro Taimbaga kon kanya nang awan karbangan da ito'y balay. Tadon ti gastos ko ito'y. Kahit imanugot. Hana nga awan maramidan na. Di bale, tadato'y lang matbalay kan tinagsaadan na ti mapan kanyak. Bagay na ti daduma. Kat nungay asawaan dan diyang absat mo. Kat mayat laon Ay, bukodan tanda to'y balay. Ta sigurado nga alaanan nila kay Amado isuda nga agi na ijay balay na. Ne, anyat gagaram apeng ay may kaaning. Damag ko nga naglibin kayo kanon kanila kay Amado. Dakkel di balay yun Hanmon nga almanan dato'y balay aneng. Pangasem. Saan aday tati gagalak manang? Umay kuyawis ti kasarmikin ni Amado. Ha? Agpaiso? No kasta, talaga nga asawan na kan. Wan manang, pudno ti kunam iti, ama sursuro ti agayat. Bayat nga min ti panagden nami kini Amado. Ininot nga inayat ko, gapo iti galad na. Nakasingsingput unay kanya, kun kadagiti duwang anak ko. Kunak nga min kanyam. Nasingpat da dya nga lakay. Anya nga, dibak na ang katadtan. Congrats, aning! Bumangon ka ditan na Fatima. Aldawin. Kastalat ka din, daramid mo. Agil ilad kalatan ngagmalmalam. Amumat nga madmaditirik nak. Kanayo nak nga maululaw. Han ko mawawatan ti bagik. Kanagado pa yan ti sugat ko ito'y bagik nga han nga magagasan. O nga ron. Ay, atan sa amutan sakit mo. Aggadil kamutan. Agkakapsotak nga kan kanayon. Unak ngaming agpa-doktor ka. Di mo kayat. Sayang nga ron ti kwarta nga pagpadoktor. Siga ano kayat mong timatay, makamu ka. Rumwara nga ron, tadapapanak. Papa naman aya. Kuyugan nak nga ron nga agpadoktor at ahang ko nga kaya ti bagik. Ay, wrong timing ka man. No kaano nga dapapanak, saka kundi pa doktor. Sige, taidagas ka pa nga ron iti doktor. Sakto mapan iti papanak, numalpas ti check up mo. Ta ipalugan kan tulaangan iti paradaan.
Ito'y ti allowance mo ijay pagadalan nyo anak ko. Agyaman nak, tatang. Inkaya ban di adi mo, ta itulod kayon anak ko. Wen, tatang. Mabit lang nga ron. Siya kung timang itulod ka dakwada, tapno makainan na kamot, amado. Siya akon bakit? Tama bannog kang agbaneho. Isungarod nga insuro na agmaneho, tapno matulungan ka amang itulod ka dagiti ubing. Basta siya akon, sana balay. Ta si daglaang ti pagadalan da. Agyaman nakmanan iti kinasingpot mo kada kami nga agiin na amado, Agyaman nak, tadimtang kay ti biyag mi. Jak pulos pagbabaw yan ti panakiasawak kan ka. Pakaragsakak paikit di dayta. Uray siyak mo't aaning. Agyaman akmat iti sasangbayo iti biyag ko. Nagbalinak anaragsak ga po kada kayaw. Aywan, makilugan nakman nga rod, ta idagas nak ijay ayandaman ng Fatima. Nabayag ajak nakita. Inak kumustaan ti kabsat ko. Sino data? Siyak day to'y manang. Apay, di nak makita? Ay na, aning, imbag man tayo maya ka. Ay, awanan dya kon makakita ading ko. Ha? Apay manang? Nakarong amin ang ti sakit ko. Diabetes ka kat naapektaran ti panagkita gapoy ti sakit ko. Anya? Kat, nagpadoktor kan? Agag-agas ka? Nagpadoktorak ide, inikandak iti agas nga bayagan nga insardang ko tawan mat kwarta kon. Ay, apay, ayan nila kay mo ngay. Nabayagan nga saan nga nagawawid. Diya ka muno ayan natatan. Saanan nga nagawawid manipod na bulsakak. Anya? Mala, rubatan ka manang, tamapantay iti doktor. Hanan. Urayak latan ti papatay ko. Ay, sana mabalin. Basta, ipadoktor ka. Oh, dagiti agas mo manang. Tumaram amin dagito, iwan. Di mo liwayan ti agtumar. Tapno umatiddag pa'y tibiyag mo. Ay, mababain ako na yan kanyam. Pakawanan na ko, ma. Ni, anyat ikidawam iti pamakawan. Pakawanan na ka, nagbalinak nga agom nga kabsat. Inagumak jehang ko nga kukuwakat ni. Kasto'y matandi nagbambanagak. Ala, lipate mo day tamanang. No kayat mo, umay kan agnaud ijay balay. Taawan ka duwam ditoy. Ay, mabay na kaya asawam. Kabaalak matkiti nga asikasuan ti bagik. Kan saan nga balita dadang ijay kakasinsin kan kakanakan tayo ito'y nga karo ba? Pasaray umaydak matkiti tultulungan ito'y Ala nga rod, ngam no talaga adimon ka ba ilan ti bagim, umay kanto alaan, tayawid kan ijay balay mi, manang. Ay na. Agyaman na kita kinaimbag mo nga kabsat, aning. Iso nga napintas ti biyag mo tatanta. Nagmayati pa nagpuspusom. Masapo lang makapanaw tayo na ti pag-abangan tayo inton maminsan na bigat bakit. Tani, rumgyandan nga i-renovate da ito Aya! Kat pag-alisan tayo ngayon, no pumanaw tayo ni ito'y, Nestor. At na nakita kapag abangan tayo. Di pag-abangan mo't lada kumpare kan kumarita. Ay, damari, Lena. Uwan bakit? Di mayata kakaruba tayo ton ija kumpare mga padamat lang nga driver. Kat manungay ti abang ijay. Parehas mo't la dito'y Napimpintas la ija ta igid amis mo ti kalsada. Ay, mayat nga rod alakay. Han nga kasla ito'y nga nag-adayo ti mapag naman ipo ni kalsada. Hello, aling ganda. Ha? Hello, matata. Manong kunam kanyak. Sorry Manong.
Na kayo kanit jay kabarbaro nga agam-abang ita apartment ti kasinsin ko. Ay, wan, kalalis mi lang idinaminsan nga kalman. Diyak lang pagarop. Lapintas gayam ti kabarbaro a border ti kasinsin ko. Balasang kadipay, ading ganda. Ala, haanan, adan asawak, driver ti asawak. Kasta aya. Sweet lover nga rod, ano kasta? Ay, nagswerte matan ti asawam, ta napintas kan sexy ti asawa na. Ay, aan mat hanak mat nga napintas. Anya asan? Nakapimpintas ka nga rod, ading. Isa makunak anagasap ti asawam. Apalak niya asawa maling. Ha? Ay, wan, siya gayam ni Peter. Sika, anyat nagan mo ading ganda? Ay, siyak ni Rosita, manong. Wow! Patinagan mo nagpintas. Nice meeting you, ading Rosita ganda. Rabihin, Rosita. Sumanarming ka pala dita. Umay ka agid na maturog tan. Maturukan, sumaruno ak nga maturog no madamdama. Apay aya, sumanarming ka. Itan samad lang ag sarmi-sarming ka kasta. Kit-kita ak nga rod turupak, nagpay sumatla nga napintasak. Maturog ka kid din. Maturukan, madamdama akton. Ne, napintasak matgayam nga agpayso. Karo siguro no malinisan nga permitoy rupak. Mayat matipurma dato agong ko. Datoy matak, mayat matlaang. Kan ati dugdag iti kuri matmat ko. Kan uray datoy subil ko. Mayat gayam ti purma na. Tadtala nga mapansin ko nga napintasak gayam. Idi adda ka aruba mi nga nangibaga. Santo lang na amwak. Iso na lang tanapuskol datoy kiday ko Ay, ahitakman kiti. Ikak iti ship na. Masapa ka rumorita. Ta sigurado nga adumanan ti pasayeros. Oh, mangan kamot ka na. Adda ka dito sa angon ti panganan nga sumanarming ka manan. Kit-kita ak nga ro datoy kiday ko no mayat matlaang. Kita man no bagay ko Nestor. Anyat na may amaya. Kaslawan mo't nagbaliw. Adamat Pinaing pisak base tanapuskol. Tilararamida. No anya ti intud ti apo alangam, di mon baliwan. Kat pinukisak lang matanapuskol nga rod unay. Bagay ako matlaang. Wan siguro Di mo mat ngamin kitaan nga perme. Kita ama Ay na nakakonsentrate ka mang mangan. Amumot na fish ni masida. Inton masiitanak. Sige nga rod, mangan kan. Hello, ading ganda. Manabamat ipanagsalapay mo. Ne, si kamat gayam data manong Peter. Wan man tani, naurnong manantilabaan. Rimwaren jay asawam. Napanen nagpasada. Ay, wan manong. Nay, bagbagay mo na takiday mo Nadlaw mo matgaya manong Peter. Wala, siyak pa'y ti kunam. Napuskol na ito ni Kalman. Magbagay mo gayam no maahitan takiday mo. An pimintas ka, ading. Thank you nga rod, manong. Ay, woy, nagluto ak iti hot cake. Iyan ko no madamdamata pagsangwantaan niya agkapeta. Ha? Uray dito'y arobayan yon. Ta damot lamisaan kan tugaw dito'y. Maburing ak ngamin ni tabalay. Tanay awan pa'y kasarsarita. Ang amangan na dakit di aramidem ading ganda. Ay, awan mat kay di tanalpas konti panaglabak. Si kakit di
Apay awan trabaho, Manong. Ay awan, tagpinpensyon akon. Ay, kasta aya. Pensyonado ka matgayam. Wen, iso nga dak lang, anita balay ngagtugtugaw. Isa makaburing mo. Apay, awan asawam. Ay awan, nabayagin anabaluak. Jak maten ng asawa, awan mat nakita, kaskin kakapintas ading. Pasablugan nakmanan nga. Hanak mat nga napintas. Napintas ka. Apay, inasawa na ka nga ron nila kay mo, no saan ka napintas? Ha? Wan angamahan namat nga ibagbaga nga napintasak. Anya, ay naglokon day tang asawam. Apay ngay, rumbang ko mga iso tinomero ono amang ibagbagay ti kasta, ta asawa nakakit nga raon. Pulos to pay nga na nga imbagbaga. Iso nga imbag pay nga rod kanya, Manong Peter. Dayawam ti kinapintas ko. Ngam dya asawa kat, uray na minsan, hangko nga nang nga imbaga na ti kasta. Anya, Ay, irwar ko man kiti dagi jay nahagpipintas nga bistidak. Nabayag nga na idulin dagi jay kat. Irwar ko ta usarak manen. Makapa-inspire mat gayam no ada mangibaga nga napintas ka. Ay, dagitoy. At ada nga lumas bangak no usarak dagitoy. Ibaga daman na nga napintasak. Ay, inak man kay tagdigos sa ibadok datoy. Makigtot siguro ni Nestor no ibadok man ang dagitoy. Baka mas daaw. ay, naman ka nagpasada. Nasakit ti sikat kan bukod. Ay, wan, ibagam no makitsinda ka, tay kan kahit ni pakitsindang bakit, wan. Wen, inton maminsan nga bigat siguro. Agsukatak man pa, tagkapiak na madamdama. Hanamat nga napansin datoy nakita nga bistidak. Uray ko mamat no irimit na ti mapaspasadaan na. Haan mat. Tajay lang pakitsindak ti itad na nukwa. Apay mat data nga asawak. Sabsabaliti style na. Mapanak man langan itaro bayan. Agpalami isak baset. Ni, sino dahi dya agsagsaga? Ay! Ni Mang Peter Matkayam! Nagpintas ka, ading Rosita. Nagseksi ka di tabadong. Thank you, Amanong! Imbag pakit di data nga lakay. Amo na nga apresyar dato'y baduk. Ma-apresyar natin kinasiksik. Namdya asawak. Kaslahanak nga makit kita. Ay, imbag pa iti daduma. Tay bagada nga napintasak. Ngam ni Nestor nga asawak. Jak pulos mangagdata kanya na. Hanak samat nga labda dya nga asawak. Hello, Mare Rosita. Umay kayo man ikan iti sidain nyo. Nagluto ak ngamin iti diningdang arabong. Ay na, nag-imasunday ta. Thank you, Marilena. Mabit lang tay balis ko niya. Ay, sige lang. Ta sa anak mo't kit di ngagdardaras, Mare. Anay, apaw, nagsiksi ka mo't dun, Mare. Thank you, Mare. Imbag kapay. Amom nga ibagati kasta. Ha? Anyat kit mo asawan, Mare. Imbag pa nga ruti sa bali nga tao ta ma-apresyar dati kinapintas ko. Ngam nila kay ko. Apay nga tangahan na nga ibagbaga data. Anya? Isu nga kunak nga bakahan nak nga lab nila kay ko. Anya? Ay, si kakit di mo't, Mare. Inasawa na ka nga rod no saan nakaalaw. Kat baka nga napilpilitan lang. Baka nailawan lang nga nang ikasar kanyak ngay. Ay na, di mo pagpanpanunutan iti dakas ni kumpare, Mare. Talaga siguro mo takas jay ti kinatao na, Saan mo't ngagpapada ti lalaki? Ada nga mintay lalaki, asaan showy ako na da, Mare. Ngam iti ununod na, love na kaday jay, kas jay. Basta hanak nga kontento.
hanak samot nga lab nga agpaiso. Si kangay, mare. Ibagbaga nila kay mo nga napintas ka. Ay, wala mare. Kanayon Inal daw nga ibaga na day ta kanyak. Ay, imbag man, Marilena. Rosita, bakit? Kitaan ka di dahil abok singera. Nagpintasan niya. Ni, ay, uwan mat. Sayang ti kinapintas dahil babae. Nagboksingera kit din. Madadala ito yung napintas sa rupa na iti kadadanog no kasto iti trabaho na. Wan nga rod Nagpudaw pa yun kan nagseksi. Kasla artista ti kinapintas na nagmayat ti agong na. Ay, sige, maturog tan. Ala, iturog mo. Buyak man pa iti laban na iti abok singera. Nagpintas ngamin. Amom, Rosita. Bagbagay mo man ti short hair. Aya, May mayat man no, paputdambas si tabuok mo. Sa bagay, uray anya abuok, bagay mo, tatalaga napintas ka. thank you, Amang Peter. Aywan, mabalinti agpalabakin ka, Rosita. Tangdanan ka. Ay, katuan Kaano aya? Itan ano awan aramidem ading. Sige, mabiit lang nga rod ta isarak ti dagus me. Nay, nagpapukis ka matmaray. Oh, bagbagay mo tabuok mo Kasla imubing kasi ka. Thank you, Marilena. Kasla blooming ka kanayo na. Madlaw nga inspirado ka. Wan inspirado akan niya yung gagayam kan kakaarubak. Ay, konakno nila kay mo ti inspirasyon mo. Kas ano nga inspirasyon ko day jakat uyawan naktupay. Anya? Imposible mo't dayta, amaray. Asawa na ka, uyawan na ka. Ay na, han mo lang amin nga amo ti style day jay kumparem. Naimbag pa nga rod ti daddo mga babae ta maapresyar na. Ngam siya nga asawa na katpulos nga haan. Anya? Iso nga masaksakit anak mo't no daddo ma. Iparupan na unay kanyak nga sa balite kayat na nga babae. Ha? Uy, di ka maawatan, mare. Ay, basta. Jak amo nga ilawlawag. Basta hanakon nga naragsak. Da kayo nga kakaarubak ti inspirasyon ko. Han nga dya asawak, mare. Nagaumayak, taumay ko ipakamuti pa nagkasarin di kasinsin mo, Nestor. Sino ang kasinsin ko nanan? Ni Elmo. Ay, mga asawa matlangan ni Bayaw, Elmo, nanang. Usto ang arod. Sino ti asawaan na nanan? Jay sigo da nobya na at taga-kabangiba nga barangay? Sino ti ibagbaga? Ni Helen? Nalipata kung tinagan na. Basta jay napintas kan napudaw. Jay natangos ti agong na. Basta napintas, jay nubya na. Ay, iso nga ron aray jay. Nagswerte mo't taninsan ko. Napintas di asawaan na. Kaubingan na payda jay. Umay kayong tukanaw, no kasarda. Una nang, umay kami to. Siguro, ado ti umapapal ka ni Insan Elmo ta makaasawa ti napintas sa babae. Un siguro, Ang arteg ka no, mga daya babae. Sursurando ka no, pay. Sarabali na, basta napintas na nang. Ay, sige nanang. Inakpagluto iti pangaldawan tayo. Adto iti tangdan mo ang naglaba, Rosita. Ay, uray, haanak ko man nga tangdanan, ta pinakanak mat kan pinagmerienda nak iti balay mo, Mang Peter. Ay, saan Sa bali pa iti tangdan mo Aran, awate mo, sinuro kak dayta. Ay, thank you nga rod Uray, haan ko man, tatulong ko kanya mo, tanasingpat ka kanyak. Kasta ngamin, nung nasidiga kiti may sa tao, Rosita. Nasingpat ka nga talaga. Kaya't ko ti ugalim. Man-man o ti lalaki nga kaslakanyam. Ay,
pagyamanak Ang apay, sana nasingpet jay asawa. Jakman amo. Ay, jak amo ti isungbat ko ita. Ay, baka kayat mo nga linisak dagita ko kom. Uray libre. Amumayat kag dalos iti kuko. Ay, una. Kasta ti trabaho kay di ngam sim madutak. Taka na yun matan nga agsakit ti sikat ko. Ngam no sag paminsan. Ayos lang. Malaman nga rod. Tangdanan ka, Rosita. Ay, haanan. Regalo kon kaniyam. Apay ang narabyan ka, Rosita. Nagapgapwam. Kat napanak nagtrabaho Naglabak itabangir nga balay. Jay balay ti gwapo nga kaaruba. Ha? Nagwapo man nga agpaysuday jay nga kaaruba. Lakayan ngam gwapo lata. Sino? Ay, basta jay gwapo ita Sige ta, agina na akon, nabanugak. Di ka mangana na ya? Haanan, pinakanak jay gwapo nga kaaruba. Ay, imbag ka pa'y Marilena. Apalan ka. Apay, anyaman ti apalam kanya akon, mare. Nadungo nga rod nila kay mo kanyam. Bire sweet. Ngam siyakat. Haan. Ay na, kas iti kanayon ko nga ibaga, mare. Agduduma ti lalaki. Saan nga amin kat showy? Ay, imbag pa nga rod ti daduma. Taka na yun da nga ibaga nga napintasak. Ngam nila kay ko kat pulos. Awan pa'y lalambingan na. Maumaakman. Anya? Ay, sige tayo nakilabaan gayam ni Mang Peter na urnong man ang timurang nan. Malaman, mare. Malam ti panaglabham. Kat uray mayat kay ditahan nga napudut. Makadkadlawa ko na, Rosita. Ibaga man ti agpaiso kanyak. Agpaiso nga. Kanayon ti ipapan mo dita balay ti kaaruba. Ano, ti makakit-kita ken ka. Mapanak lang mataglablaba. Anda ka di relasyon nyo ti lakay a kaaruba? Ay awan, nang ibaga matidta. Awan relasyon me nga magusgustwak ti ugali dya kaaruba. Anya? Nagsingpat kanyak, uray hanak nga kapkapin ano. Iso nga kayat ko ti mapmapan ijay. Takas laak prinsesa iti panagriknak no adak ijay balay dya kaaruba. Anya? Makitam ti kasta nga aramid mo? No kunam nga sinaanak hanak nga mabutang. Pumanawak tadta no kasati kayat mo. Agsinatan Ison tumatla nga naglami ti relasyon ta. Naumakon ti kasla nakaref nga relasyon. Anya? Han mo lang nga mo ti marekrek nak. Iso nga usto. Madikon. Ala, napanan na nga rudon nga Diya ka mo, amare. Inakukus na mo't ng tibado na kat pimanawan. Ala, sa pulong pare. Diyak mo't nga rin makontak ti cellphone na. Diyak man amboy ti dadya nga asawak. Kilaat mo ta nagbali na kas jay. Kinapudno na pare. Adu, ti imbagbaga na kanyak. Kanayon na nga ay ayon ti bagina. Ha? Anyat kayat mo asawan, mare? Ana, ibagak amin nga imbagbaga na kanyak, wan. Tapno maamwam. Kun amom ti aramidom, pare. Apay. Anyat imbagbaga na kan kaaya, mare. Ada ka matlagayam diti balay datatang. Anyat gagaram. Agawid ta ka din, Rosita. Di ka kadiag kasta-kasta. Urnuson tati amin ka data. Awan matla ang tipatag ko kanyam. Unay ka ti asawa ko na ya. Umay ka man. Ay, ni. Uy, tadtaman pa nga kung di arakop ka. Hanak to pa nga arakopan. Sorry, bakit? Uy, aklo nagkurang akan ka. Ngamin, napukaw ti kinalailok ken ka. Imbag man ta na panunot mo data. Nabayagan nga dib-dib-dibak data. Ado ti pakasaksakitak kanyam ngamjak lang ibagbaga. Sorry. Kampanti akmat ngamin. Kunak ano okay lang kan katikas jay. Amom mo takas tuyak. Aan mata?
Medyo nalailo ka idi. Ngam si mabalikan idi bumaybayag. Ngala, sorry nga rodan, Wine. Sorry mata. No, dandani ak na in love iti karuba. Naglailo mat ngamin kanyak na jay nga karuba. Iso nga dandani natin nagtirik na kanya na. Ngamawan relasyon mi. Ta hanak mat piman nga inaram. Mabutang tada ka nga asawak. Ala, mapakawan ka bakit? Basta agawit tan, Wine. Pumanaw tan ijay. Agbirok ta iti sabali nga pag-abangan ta. O sige, no kasta ti kayat mo bakit? Wala, pumanaw tan ni Jai.